Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Veterinary Saikama Puthak Aveki Ritua Mai Kangni. Karbi Autonomous Council EM Konsing Rong Piapan EMR Pupen Pasunangji Pusi Hampanga Song Pen Kehang. Hamren Ratsai Klem Bang Phuatum Pen Bang Hinia Bang Phuapan Kachar Chakachin Kepajirpon. Kardom Katnyu Sabirda Than Bang Nili Junaliti Mungpi Non Birtang Ton Pen Arjuik Tha. Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Jakong ni Pai Hiniani Veterinary Saikama Puthak Avikiri Tuamai Kipedopona Birta Katnyu Salong Nangli. Veterinary Saikama Puthak Avikiri Tuamai Kipedopon along MP Horen Singh B Karbi Autonomous Council Speaker Longki Timung, Deputy Speaker Rite Singhi, Veterinary Saikam Kelang IM Tadendra Brahma, EM, MSc Principal Secretary, Secretaries Lapen Sai Podum Chetong Dun. Lapen Karbi Autonomous Council CM Pen Forest Department Aputhakta Avikiri Tuamai Padupon. Laso Avikiri Tuamai Kipedopon along a Division 10 along Forest Royalty Aputhaka Chingwai Padupon. 2019-20 Lapen 2021 aningkan SOPD scheme Aputhakta Maya Long Kachingwai Pado Lapen Laswa Maya Long Long Le Atuya Hoi Aron Repen Long Le Kachirai Lapen Atuya Long Ang Kangalong Theng Piarong Ki Aputhak Kachingwai Padopon Laswa Maya Long Karbi Autonomous Council Speaker Deputy Speaker Principal Secretaries Secretaries Pencheng Long PCCF DFO Ranger Lapen Forest Department Asai Kiatum Chetong Dun KSA Inglong Po Sa Hemalong Jakong ni Pai Hiniani Hampanga Songa Tumpen Tong Sikot Mai Kepadopon KSA Inglong Po Sa Hemalong KSA KFA KSYC KNA KYO Tum Tong Sikot Pedang Kia Mai Pa Ponsi KSA Kongchun Bangapan Karbi Autonomous Council M Konsing Rongpi Lampar Kitak Lapen Kilang Plot Aputhak Sodak Pen Kepin Rem Lapen Tong Sikot Pen EM Ang Hoi Pen Pasunang Jipusi Hampanga Songa Tum Kehang Paso Lapen Konsing Rong Piason ki EM Ang Hoi Kang ni Jiapan Aot Avelo Lason Alam Pen Osu Ten Ason Aot Adur ki do bangke Prap Jin Pen Pasunang Jipusi Kehang Paso Ini alam pan pini baji kre sira minit hongkep ke kolam ko ajoni ke lamok kodak arat tunon ki sung hektik lo mon COVID-19 ki sung ajoni hadak doktor inu tabi hongte hadak asap center ki kim dam ke kopia pan lo ni alang li pan karduji pan ni telefonik si jingki lo Kasi alang li kacingki alang li pen ni kacingki alang sin alang li pan ni pulo je nili ason son son maiku kasi nili ki puji ke lalo sa rong me sub center rong doktor bang abidelo nang di res tuno Nepal alang di laan extremely aggressive tone में Nepal की था नंग तुम COVID-19 दो पुचीनी नहीं मार you know what is COVID-19 COVID-19 दो प्लस पुचीनी मार COVID-19 दो प्लस डॉक्टर ने केरस ते पकड़ निरी की पुदाई मांगा this is not the way that Mr. Konsing Rongpi should reply to me in a very aggressive tone nang तुम COVID-19 अबे मानग तुम COVID-19 दो प्लस सोलो डॉक्टर ने से पकड़ अरे नंग चिंकी पामें नो Alang isi homostipen I am John. We are representing all Karbian law, and this is the Karbi Student Association established in 1959. Itum thek the claim bomb law. Nili kongchung bang mai pudo, mereka prek asong tumdo. Nili pana song lasong aggressive tone pe ne pana ke thak long te nani matata Karbian law arat pana li lit hekjima. Agila song si alang ni ke dingje je nang tum COVID-19 na chini ya chini ne. Kali ni tum COVID-19 chini sa. Lekin COVID-19 Chini we KSA know what is COVID-19 and not only KSA the responsible organization of Karbi Anglong know what is COVID-19 and as per the instruction from the district administration we have visited many quarantine center and we have interacted with them and we are asking their grievances alang nitum kisum nitum arjudamosa alang nitum kepo kisum nitum arjudamlo nitum COVID-19 itu do dia sang selo KSA and other organization is working 24/7 alang lipan thang lo amat alang lo kalang ma kali sa ho kalang lo ti nang li lagle I cannot give the proof but in social media lo itu social media you guys are just doing for public stunt rat hang claim itu public stunt di claim ma komane jo si sang ron tam COVID-19 ahut komane jo si mas ron tam COVID-19 hut photo si tu
la public stand ma public stand man Karbi khai Karbi ara thas eli duk lo yes we are doing public stand nili kardu time ke jong si social organization ke claim public stand long te consider piklo claim ke diani tell me the answer what is the contribution done by Mr. Considong I need the answer from him medical introspect lo pilo constructive ke do show me the example I need the example from Mr. Considong show me the example what is the constructive work done by you nili kardu time bang ke he ning oila nitum la anch paduk dera khit along quarantine center visit damji nitum KSA pokadi kapek organization la anitum a very critical situation nitum hem do de sang sehut nitum ke claim kitam the public stand se irok pongte nitum ke claim da lebe delo la si nili alang ni pan condemning tu la pen alang de son klang rim leader han de arjung tu alang ni PC claim lo I need the answer alang pinamad answer sipita what is the development done by Mr. Consing lasi nili aggressive na lo lam kani uta inin jangji tu COVID-19 MGD boom ni tum do de sang e claim ni tum public stand si claim so from are this is not the way Mr. Consing Rompi should reply actually he should appreciate to the organization the work done by us nang churu nai pinin nang churu kali nang sorsa tu no itum claim me claim na social সংগঠনক আমাক মাতি আমাক অর্গানাইজ মানে গোটেই গাঁৱত আমাক যাবলৈ পঠোৱা পাছত আমি কাম কৰাৰ পাছত আমাক ভাল গুণ গাব বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু তেখেতে আমাক বেয়া গুণে গালে জাষ্ট তোমালোকৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে বুলি ক'লে তেখেত কোন হ'লে তেখেত কি কৰিছে ইমান দিনৰ পৰা যদি তেখেত EM হোৱাৰ পৰা কোনটো সমষ্টিত কি কাম কোনটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ তেখেতে কৈছে কোনটো মেডিকেল সাব চেণ্টাৰত মেডিচিন এভেইলেবল আছে কোনটো সাব চেণ্টাৰত ডক্টৰবিলাক আছে কোনটো ক'ত নাৰ্ছবিলাক আছে একটাও সেই ইনিচিয়েটিভ ল'ব নোৱাৰে তাত টোটেলি ফেইলাৰ মেডিকেল ইয়ামত আৰু আমাৰ কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হয় তেখেতে আমাক এটা কথা কোৱা আমি বৰ দুখ লাগিছে বাৰে তেখেতে এভৰি ছ'চিয়েল সংগঠনক মিছবিহেভ কৰি থাকে খালি নিজকে বহুত অভাৰ স্মাৰ্ট দেখায় আৰু নিজক বহুত জানা দেখায় কিমানো জানে অপেন চেলেঞ্জ কৰি যাম মই কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সন্মুখত আহক মোৰ লগত কথা পাতক মোৰ লগত কি ইংলিছ পৰা পাতিব না হিন্দী পৰা পাতিব না কাৰ্বি পৰা পাতিব না যি কৰি পাতক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো মেডিকেল ইয়ামত খালি অভাৰ স্মাৰ্ট কৰি থাকে কামটো একো নকৰে ভুকি থাকিলে নহয় টোটেলি প্ৰেক্টিকেলি নামিব লাগিব ফিল্ডত ke laston ali darohan ili tum kar benglo marat tum accept selang ma kan rutin kan be alam marat la ke mata nangi athe mate laston a department especially medical ya in charge and the punte inu kiduk kela ke plan ki phi anu tin banda ching ki theka amni nai amar সমাজত যদি ভাগ হৈ যদি আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁ কোনোবা যদি কাম কৰিবলৈ যায় আপুনি যদি হিংসা কৰিবলৈ যায় সেইটো অতি দুখজনক কথা আৰু ইয়াৰ নিচিনা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'বই নোৱাৰে গতিকে এইটো ঘটনাৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি সংগঠন হৈ আমি প্ৰথমতে কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে তেখেতক বৰ্তমান যিটো EMৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটি CM তুলিৰাম ৰংহামক আমি এইটো প্ৰেছ মিটৰ পৰা আমি এপিল কৰিছোঁ Chamber of Commerce Hamren aro Maipu Sarim Rongphar Ratchai Klembang Phuba Buteron Lapen Tenison Timung Bang Githom Chelang Pet Pen Jakong ni Pai Hinia ni Hamren Hiti Kimialong Bang Hinia Bang Phuki So Pen Ajok Kang ni Kithur Katura Tumaphan Rikachar Chak Achin Kipike Pajir Pona Birta Pherangki Hundor Krupen Birta Nangpali Pressure stroke pen ajok hong hap hong ru kimanang bang hinia bang phulake serlong ki tokbi Hamren Cultural Center long chokamar lapen LP School athan bang thon sing kro tum henlo alang lituma okapran mate aria keng kang ni ki thur pinang anaka siksak ki do joini choklem chodam pinang an kisung bet chitong nanglo hithi kulat ke bang anta pinang anak kisung ke do kai keta ke theklong ajok pini bang thom rat chai klem bang phuatum chipin khat si alang litum bang hinia phan kanghon kajinso pen bangso hormu kipi pajirpon bangso kechar chak achin pen ajok bang hinia korte atum asap so an ke kido ki dam joy muchot ji pura ning ki thepensi bangso chin pajirpon lopusi Chamber of Commerce Hamren aro Maipu Sarim Rongphar pen ajok pachini West Karbi Anglong Khironi along ki do PHSI campaign Khironi water supply scheme pen rat atumaphan mesen ki jonalang ki pitek tidet abirta nonjong kat news sa hemalong birta nangle
Keroni Water Supply Scheme kidam tang 1991 aningkan pensi deng ponro. Labang so Water Supply Scheme ningkan hini ki thom an dolo apithu non puanta PHSI campaign kilang ki pangkre jok rat atum mesen ki junalang kawe lapen kisung cicak nang lo pusi cirok tok arat atum pen pacini. Keroni Water Supply Scheme along achokamar thanu bhania lapen jiwan das atum sai Chiklem klepin pensitami achiklo John Wang abay nongki chien pom ruputa hadak ki dorat atumpen than pachini. Amen ke hombor teron helang pisor lo. Amadak PhD along aprang ben established 1991 le. Sita thang ta pachunche lang tang pipe ja je kecheng ho nang pilon ningkan pho ningkan con trong này đang phi là vì cô lang chinu du long lang chunu long lang tao non bang lang à vậy đang cái gió ta lang đang bị pé office hôm nay ta đi bang về là sẽ đắc cái đồ bang ta non ta bang về là sẽ là đắc về lang chunu long lên pin rồi là sẽ nó bang cả bọn này thôi là sao nên con bên đó lang chunu long lên pin lang đi tum cái là số DPC bên này là sẽ có bên anh tuning rilo je là patang đáp prang aphan amat lahai ta repair shot akimi le ka bonai ta kali ka repair shot la se tuning rilo je akimi bonai thunon palang me se non pancholo nilin pene মানুহে একটু পিও পানী খাব পোৱা নাই ইচিমৰে বস্তা সব এয়া বৰ্তমান ইয়াত হেৰি কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰৰ মই এইটো অনুৰোধ যাতে সোনকালে গাঁৱৰ মানুহে পানী খাবলৈ পায় শুদ্ধ পানী খাবলৈ পায় যাতে কোনো বেমাৰ নেপায় গাঁৱৰ মানুহে সেইকাৰণে মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে এই কাম যাতে সমাপ্ত কৰি গাঁৱৰ মানুহ বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ পায় যাতে Non malam so poraphan birata among ton paiksena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj water. Dihina mo biputat birta along huang tulo. Dipurong supialong kido ame karatum hitikula dam jok plot pen mate joy ke pen hemalong kinangsot ahormu order ki pen kilong ponjia phan online catering home delivery service revenues pu impupon tanglo. Online catering home delivery service mate hitikula dam de pen joy ke pen kinangsot ahormu kichun ason pen chenglok pinangan ahormu order ki pen hemalong nangthon kok an kilong ponjia phan revenues pu impupon tanglo. Ladak chithan dami rong supialong kido ahem tun tinalong abang pubang piatumta prek jamasai hemalong mithang kiring jiaphan kachongda dam atum saide la sojok pinang anahem tun atum jasemet pen tun sudang aphan apor chilong ledet lapusondo lahaya porka durea hut joy ke pen kichogijun ahormu hai hoi revenues puatum pen longponji revenues online catering home delivery service kachepa hem puatum lake sarkiriti so lapen sarbinong rong piatumsi chepa hem pulo Kidamtang vosik ni phaing koira player ni Karbi Autonomous Council Joint Secretary Barim Harsing Teron Arideng Pensi Ingpuponlo. Lapen la solong bidisar Jiroi Teron, Lapen Designer and E-Marketing Korhon Teron, Office phone number
8638774724 henlo alang litumafan Google Play Store along ta longponji lapen Apple App Store along ta klangda prang pupusi pachini Revenues pen non amat ke dipurong supiang kangalong delivery service patupon bomlo ang parta dipurong supi pen ang tan sitame delivery service ke claim ponji apanta alang litum pen pachini pontu Bengaluru along kidamtang vosik nipha inquire near cap ajo hem chardon ingdeng kithom angsong penang ki club fit long kiri ronghang ataning kaning koira hini kithitang ar pum amithanga hem kandura sodar timung arong along Karbi Autonomous Council CM tuliram ronghang akira pen nangkile birta nonjong pherangki James Milik pen birta nangpale Pini jakhong ni phai hinia ni pherangki atum ahem an kahumri damahut asar bura sodeng ronghang lapen asar pi kadom teron pi atum nangki thandu na tingke niliso kithitangar pumanta chitheklong lelopon pusi mathalo bota Karbi Autonomous Council CM ronghang akira pen pini hem anta nangki pele long apot alang lipan nilitum apia pola pen don rapdo anta alang lipan kurwang thu pajirlo pusi ningje dak Bangalore ni support leng long kiri son penil pu siden pulo masih jo nono arang masih da tu kandura saudara rong apa lepot ni ngak long pen churu kisung ke boy pen orang nang pachet theklong apot suri kardom nang pajirlo lapen non nili ning thepi ilitum Karbi khaita ke thekere bang po bang pidok piglo nili ning che thedam piglo nili non nili gadagwa mas asupu akle hemna chele long ro bangke ha Bangalore rong nili supu akle si nili akle si asupu bangka hadak sido khala tum long ka cherap dum thek khala dak ilitum Karbi luchar liya song klem bang po bang pietum ka cherap dum thek pena job nili tum mosomar phan arangbo rama ta nilitum che theklong lo lapen aporte bhainia kleng phanta dak hem pachewan thekapot ala dak presiden ake hai lapen alang dirong ka cherap dun kadok kawe tum phanta ningak long pen pardon nilipajir lo lapen alang litum akai asu ta laan susi pathek parena laan susi ilitum akai phan kaprek adet long kedo dam tum phananta Didi sore papidun theknang lapen alang tumta lapen apart kapre gadet long kepado dan thekji phan nilihin pen lapen nilitum la hembang isi ronghang hem abin tung pen suri arna phan kardom pajiriklo lapen hiljume hangpipon lo kelo sita nilitum mera raso phan ili arangbo yethenglo nali phan suri kardom pajiriklo kasi nali rat kaching hon ba Karbi khai bana ching hon thek anso se suri nali ban hiljume nilan pilo Karbi bana ching hon thek apot nali ban kardom suri kardom yang pajiriklo nilitum arangba tani tum chi theklong lo non ni metar apa Pini Karbi prime time ang kilapon sa kang ton piglo dume thakmi kurwang thu